Radio Bulandovata San Francisco, Mekauti Kenda Batamay. Kuliniasi Loco au na ngoni ni kunolewu na ikotrova au mbaki rosang bulkotolu au ndobiran ntuanga na lenu bonua au vanga takingele tunga na korro si adan baka na fama na tabu no buno dulakina pena idulangona STCNK ni mbaletanga mo benakata mo tango makimai pena matengo na coronavirus ni sarui mate baka rervaki paka mate sarchuko ni kanta sa retungo bena news baka mati tamat sar cukup kali na coronavirus yang talani wiliko ko menem bagi tapon no bula ke o meninggal sara so sudu bo na mati ngona coronavirus sini wilika na mbaki ni tamata na yo sa ndo bir na lenu no sa tula ochi o wakila no bulo bina katunga sing don tu mati do biao sintu na side effects etarayau yang baleta na nungu sa tulauci ni lebur pakatitingkati ko na tulango ni sembiri tula ralebu juga rarede lebu na kava na mona liba sengan bakan ni dina au sengan bakan dinata baleta ni singa do biau yo kila o mentango bakila ngo ni umbul pinakatunga sing to naka vase to kumbula si ubukalengai si umul madani ngo yo ngo ni sa tulo chururo na first dose kena second dose o kila ni koko na tunga ni ngongo au nungu spare time ni ndini ni chugongo na red zone na containment area tunga ibale pakuko ya ngo takataka tete wabuk tunga seni vale mi ubaka ngatakal tonga na ngauna ni ngono tiko bulikineke ni ngono ndola ko ni kini tauni sapa kali baka buti sama na baka matapulo wabuk senta baka mask wabuk kilo mentauni mungkin bitangan mo vale o sa tiko baka mask mula ko ni boli se ola kono supermarket se ola kono mpange se ola kono market osana paka mastiko ge ngono talengango sa paka ndet sar paka lebu na lenu banua meradula bata me paka rorota kana bito saki ena sing rota lengan no turu na market se na mpange se muli sosomi bena kama tana LTL som no fine se turu bena ta supermarket te so talaka muli boli kina ngona ngor sana bena kata no vaccination card me bukan tinintini no satu lang garo no bakataray mo tulilo kaya pakasya nga sana bebe ndre to ko bakalilay mo duro ni bernabi stongo ni bakarto sa bukan deta sar bakalibur to tambanin bulay biti me tapaka ngata kana idula mandadulan kina o kan reti kemuni na sar ti kumay muni bikim ni nanunggoy tamba bikim ni naluni banua bikim ni tambangone kemuni bakatitingkata kati kunidula senata pambeka nakuta manidula natango makikimuninga tango makiko wata kina no mubale wata kina no muivamba kimuni ndoli so tambeka chuga ni tauni se sona bonua mai bana mate ngona coronavirus paleta sarui mate pakarera bakisara ona talanga sana ndolo kina bodango balet ni usa dulauti na roro sar no toso batini sa tubiong ni bukan dinan dina ni usa dulauti no portanga no kad na roro sar na kina sangai na nungu takosan si mongolen na bunua tanyo sa sang mulak tiga ni kina au surat kemuni taltingan na kemuni na sar tigumay nungu dama kemuni na lin bunua ni dula berta na pakararota kanu mulak ko ni Amerika Australia si New Zealand si na bunua ta ko mabangol kina na pakararota sa romole kep ka sa natula ningon sa nantol kina bonda au sa pa masuk ko bimbi sar kemuni muni ba katang ni guru na rarota to ko nakato kumikita sangat ti nongo me makararota talaga na kata berto na frontline workers berto na tampanin bula no to bi paka dek tiku weekend no libon no weekend tula meron inda voluta na mating na covid-19 impoleten sa wi mate ko karega baksa au waong katike muni dula marano tango makikemuni tango makanom ni bobal tango makikenda talaga na mating ko na coronavirus binakaboy.
e na bisa utakabakataba na dhula ni tatarovi ni covid-19 na wika vakila na luwengu e na nona vemali wa ikeira na tani na nona vulika se na nona wakaitabi ya nangito eso. How will getting the COVID-19 vaccine change my child's experience with social, academic, and sport activities? When young people are vaccinated against COVID-19, their families can feel even safer as they return to in-person learning, socializing, and the school activities that they enjoy. As a pediatrician and a mother, I've already seen the positive mental health benefits of vaccinations on the teens who have suffered stress and isolation during the pandemic. I am glad to see that back-to-school activities, sports, and extracurricular activities are opening up their worlds again. Let's help our young people get vaccinated so they can safely get back to being with their friends at school and in their homes. To learn more, go to vaccinateall58.com. Unang darbitan mo tama na beso tama naman na idula ni tatarovi ni COVID-19 na wika vakila na lubengo na non na Vuniwai batiki ranatani na non vulika se na non na bakaita benengito so. Kena kerupeni, may sumati ko Dr. Erica Pan na waktatarongori, may bakani lewu erando wakataronga, irni tumbu-tumbu, irtanga na do wakabuli. Ya, guys, so mo Dr. Erica Pan do na Vuniwai kando wakandi kema wakalewu na matindewa e California, kako ni wakandi nandinataki ni solieti ko na nuinde, na idulango ni tatarovi ni COVID-19, solia na nuinde, kena wakadhiangu ni wakasama virnangone, birni tumbu-tumbu kira na leo ni matubu wale kia Sara Sara tanga nirna leo stali kini kornibuli laki soto pakai lawa tomani talakina na non pakai tawi nangito ke na be porokaramu sonda kila na porokaramu kornibuli ya Sara wira mera laki pakai tawi tiku kina wira nangone ya ndona kabinaka main non razula ene duli tatarovi Toto kan jino bion na matalangor ni sate dulu talangan nangon ni bala taw na mati ko na COVID-19 me bakanta sa red ti ko ngono ko sa ni dingi sa ni dingi wala nga ko na tabang kasi sa ko la ko virus sa matangan nangon me bakanta sa red ti ko Amerika vite nangon ko se rasa ngatungan lebuli nangon sa basika may endo sa na kisi ni ko no rapti ko na bagini bula ron na ko ni tinikawalu sa urungan talangan na bintalo ni sa nakatiko mera teko gusto talangan ng bulu man baki tinikalima baka kina tinikabitu siya tinikaro kina tinikabitu wari tati ko na marama Vuniwai Dr. David ko lutati ko na bidu lebit yan na hukuni inon radula ti na lendo kuno na tatarovi ni COVID-19 ni sati ko na bibusaki mena kaumay na wani mati ko iba tagi me Amerika waya me waya ngataki ke meradulu ki nor ni tabako na ngono ko sa panga tagi ko na Moderna kima mesa tigi ubi kima menadulu matai kima mesa tula na AstraZeneca ko sa ada mena Moderna au klani sa tigi no bitala me ko na Pfizer mer mai dulu tala ki nor na ngone tigi na ramba ki bula na tini kelima kina tini kibitu si tini karombe ya mo ngai mo ko tangani ira ngono ko sa sa ko na buli sa ko mo bula ko na non rabuli na ngoni so na vira sa ko tungan non rakani buli merlai buli wale so buli te pero moneli boliwa pode te ko non raklasi sa ando tukuni tungan mena kana ngona rakani buli kina so vira era sa sireki wale sartunga se tomani tungan na sireki balamu waya si me pakangan kedi mo robiti ni balamu sireki totoka sartu weekend iya Kalau ni seni bina kana si mbala ni sere gini buli berang ni buli ya umata ora ida mata na kinon ke bukan na dulo renangone na buku ni tatarovi ngoni mata na COVID-19 na bina kabira batini na tango makira telangan non ritokan ni bola ni buli meranga ngole tu ni merlaku ten merle waita beneng so en sakla tu ni rasa dulo tu en dula ni itatang makini COVID-19 na siyang sutsara kina ni dalong malang katak kinaboli boy wa bibi na mulo perele na baki yung go amang taro sarangan na Coca-Cola Games go and do nang gitu le kaya 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 do na lengke le wikiman bala to kaya nang wala bulibit era may sota pata kaya nang dalong nuwa
and ke mo kain tu mo nga ito ko ta kana mate sa o si bukan tu ke mo ni bulu Totoo sarangana kena tete. totoo sarangana kena tete kalau ngati ne metaro ko so na tomo da ni bulan gitu ya question la ko ango na kena so tu no bi korni buli nuita kene na kunin do na kena iwali bilenga biki mame biti me boleh tirane mame ngoni buli ya kona kango na na lomba taru tu di tubu wayan nir betul na tatarovi wata bona ndoro ni be Vuniwai wata bona ndorle buli wata bona ndorle boita bi na son nangito mate so sena bi matangali so nir na ngolik kene sibe bi okla nir na winga tal tu ngani tubu me Amerika kana buku ni kena ngome ko sa koreta tu ka ndor tomati ono nego matalo Dr. Pen sibe bi Dena todo korpeni mai tiku na buli ke na ruana madha sawati so na tiku na madhango ya se ato tiku na vek sanga vir na gasti buli vir na liu ni vek korni buli so ke na school districts na wasa ni korni buli so bati kira na tumbu na nonra sangati ko so na tumbu me ka koni wakalau taki na kena darami na yumbi ni mata vir ngone wakatalaki na kena lava ke mai mer wakaritaka na nira sa dulo tie se na proof of vaccination koya na nonra sangati ko me ka koni wakalau so na tumbu ya lebu sar ni tumbu erbi na kata misa me wakalau taki me lava ke me kornibuli na bikavango baleta ngona ni tango makir ngone dona ka rupeni o wakawili kitiku ni kuwa ni rota ni nangono ko rota ni basa ngabul ka tolu na undolu na ngone na wili ni ngone Amerika samai wakali na non rambula na non ritumbu dua se ruru saramandangani tumbu samai wakalenga isar na non rambula and covid-19 yo kila ni terkait ko ni bunga bikyanda se ngana wakati tingata katiko ni zula sen wakarongo itala no tunga me baleta na zulango kila resanga tiko ni kila resanga tiko ni tora rawira ni lebu dake na lenga e bure mai na nona senga ni zula into na tamatai kamanda tambuyani lebu dake na lenga na bure mai na nona senga ni zula into na tambuyani se na dombeka na tiko dombang na buno na numeres merekoni dula na lebu dak sar na lengar na vakila me vakatutu watataki mai na non radula mai na lengar sena kena rebu back sena side effects ni dula na numatiko nirna vakila ya sa vakandi takitiko kila got science na kena vakandi kebi vakamatila la ya na kai sa vakandi takitiko sandondonu back nga menda sana reda na yalo lebu back me kakuni nda ritunga ya vitu back nga ndoka ni uzunda na nondarai na bunga na ngona menda reda ni na bising ni mataka ya na kaura ni vaksa mataka rupi ni mbeleta ni oira na ngone dange vaksa mataka na ngona bimbi tuntu ni nona mbula entua ya na ngona ni ngone na ngona singi tumbu daki tikina yo oira na ngone karalaku karasangi tumbu daki tiko na non relaku tu romatiko na pandemic ngo se na mati takalebu ngo anta mai vakilati ko buru to doko na vika oira na ngone ngo bento vaksa mataka na non racing ani mataka esa vakalenga isarnga na lenga lewer na relaku tu romatiko ngo se na ndrendre Prenda kai relaku tu romatiko ngo senga na buli na taka oira na take na senga na taka ndrendre na vitosek na non resongo butu tiko mandanga rupini non resongo butu tiko mandanga vale ai vakalenga na non rambula non vakasama so lebu sarna lenga roninda dorno vital no takatiko membeletir na ngone sarna vakila oira na ngone ka sa wakunini tiko ni na dorno na leka ngo sana roni vaka donu mekina na non radula oira na ngone mbakilele sombo mai na tin karua baleto kito Amerika sarani radula tiko irna baktin karua kala kadake obi bakonge tiko bekemni ni tumbu kasar tiko na lube moni na non rambak ni bula na ngone na bakingo me rakoyani rala kizula mendasaka ko ni bakarua da tukutuku tada wiwi wa bo kitungango Dito sa. Yo yang daga bekemni na tumbu bekemni ngone ni sar tumai kambing bi moni nazula moni na tango maki ke moni kina no moni bubale kena no moni tiko
na wani mate isa kanin doon kinada kanin na pibo kang bulay yan na kautup may bikam ni ng bula. Na kurupeni gonga ni tukutuku may na California Department of Public Health na tambana kangarava na tuba kinimbula raramba California kina vaccinate all 58. Sikova na vaccinate all58.com and kena tukutuku matelalai. Radio Bulan Dua Mata San Francisco, Mekauti Kenda Batamay.